nibyo reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Uyu munsi wanone ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere cyangwa se Mutarama umwaka w'ibihumbi 2025. Unyemerere rero tugaruke ku makuru akomeye cyane kandi agezweho hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa, bikomeje kugenda bigarukaho. Turagaruka ku bijyanye n'imirwano irimo yumvikana muri Walungu nyuma yuko teritwari ya Uvira nayo imaze iminsi isumbirijwe. Biravuga ko imirwano yongeye kwibasira igice cya Walungu. Bamwita Yeva, uyu ni umwe mu bajenerali bakomeye cyane babayeho mu gisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutabwa muri yombi, arasaba kurekurwa by'umwihariko kandi bikavugwa n'abamwunganira. Naho kandi itsinda rikurikirana amasezerano ya Washington riratabariza aya masezerano, aho rivuga ko uruhande rw'u Rwanda mu ngingo zigera kuri 20 zari zasinwe bagomba kubahiriza, mu by'ukuri 13 arizo zageragejwe, ariko kandi nanone nazo akaba ari ukugerageza, bityo bikaba biri ku gipimo kiri munsi ya 23% mu iyubahirizwa ry'aya masezerano ku ruhande rw'u Rwanda. Mwene makuru kandi akomeje kugenda amenyekana, u Rwanda mu bubasha rufite ku mutwe wa 23 rwasabwe kusaba kureka guverinoma Kinshasa ikarandura cyangwa se igashyira mu bikorwa ibyo yemeje mu kurandura umutwe wa FDLR, dore ko bivugwa ko uyu mutwe ubarizwa cyangwa se ucumbikiwe mu bice bigenzurwa n'izige shyamba. Akaba rero ari amwe mu makuru akomeye cyane tugiye kuba twakugezaho, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye tugenda tuba tugufitiye. Hagati aho ngaho ku muntu utarakanda subscribe cyangwa se sabone kuri Jolly Info, ndagira ngo mu by'ukuri mubwire ko agomba kubikora byanze bikunze aka kanya rwose, kuko uraba uri umunyamahirwe mu gukurikirana amakuru yo kutaka burasirazuba bwa Kongo n'ibifitanye isano nabyo. Kandi nanone munyarukire ku Mubano Plus, mukandeho subscribe, urajya muri search engine yawe wandikemo @Mubano Plus cyangwa se ujye ku rubuga rwacu scrolling umanuka uraza kuba yibona. Hanyuma rero abantu turajya muri group yacu ya WhatsApp, nanone link tuba twayishyize muri comment. Si ibyo gusa, ibitekerezo n'inyunganizi nabyo turabyakira muri comment, ubundi turushaho kugenda tubana 5 kwa 5. Reka turebe uko byifashe kugeza kuri isaha ku bijyanye n'amakuru akomeje kugenda amenyekana ku ruhande rw'u Rwanda, ndetse mu by'ukuri n'iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi kitoroheye iki gihugu by'umwihariko. Si iki gihugu cyonyine gusa cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo mu bigaragara mu by'ukuri bigaragara ko iki kibazo kiri no ku rwego rw'akarere cyangwa se rw'ibihugu by'akarere. Raporo rero y'itsinda rishinzwe gukurikirana ibijyanye n'amasezerano ya Washington ku ruhande rwa Afurika baragaragaza ko u Rwanda ngo rutarashyira mu bikorwa neza icyitwa inshingano zarwo mu masezerano y'amahoro ya Washington rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki 27 Kamena 2025. Aya ngaya mu by'ukuri icyo ugomba kuba wayimenyaho ya masezerano yasinywe na ba minisitiri barimo ba Olivier Nduhungirehe ndetse n'abandi bari bahagarariye ibihugu byabo i Washington ku itariki 27 Kamena 2025. Mu rusange inshingano 22 u Rwanda rwari rufite, izagera kuri 13 gusa nizo zatangiye gushyirwa mu bikorwa mu buryo butuzuye, nabwo ngo bigatanga igipimo cyishyirwa mu bikorwa kiri ku kigero cya 22.7% gusa. Uri kumva icyo kintu? Iyi raporo ngo yakurikiranye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya 31 Ukuboza 2025. Ibiri muri iyi raporo rero yasohotse niko bigaragaza iyi barometer. Barasaba leta y'u Rwanda kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zemeranyijweho hagamijwe kurangiza intambara n'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma yo gukurikirana bakareba aho byapfiriye ndetse nuko bigenda bigura intege, basabye u Rwanda ko rwihutisha ishyirwa mu bikorwa rw'ibyo rusabwa mu bijyanye n'amasezerano ya Washington. Barometer irasaba u Rwanda gushyira mu bikorwa vuba gahunda ihuriweho yo gukura ingabo ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi, irimo intego mu by'ukuri zipimika n'uburyo bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa. Iri tsinda kandi riratanga raporo ivuga ko
agomba cyangwa se u Rwanda rusabwa gutanga ibyemezo by'umutekano n'iby'ubutabera ku barwanyi ba FDLR bakiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo bashishikarizwe gutaha mu Rwanda ku bushake. Guha abahuza n'ibiganiro no kuva Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika y'Inzu Ubumwe ibisobanuro bisobanutse by'uko ibyo byemezo bizashyirwa mu bikorwa. Icyambere, u Rwanda rwasabwe gushyira mu bikorwa vuba gahunda ihuriweho yo gukora ingabo no gukuraho ingamba z'ubwirinzi irimo n'intego zipimika n'uburyo bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa. Icya kabiri, hakagaragara ibijyanye na FDLR, hanyuma ibyo ngibyo nabyo bigatangirwa raporo. Iyi raporo kandi irasaba u Rwanda gukoresha ijambo u Rwanda ngo nk'igihugu gifite ijambo ku mutwe wa AFC/M23 ngo kandi rushyigikiye. Muri iyi raporo barasabwa kugira ngo icyo bakora mu rwego rwo kugira ngo hatabaho ibikorwa bibi, ati rero rugakoresha ububasha rufite plutôt utabogamira ibikorwa bya MONUSCO bigamije kurwanya no gusenya FDLR mu bice ugenzura. Bivuga ngo barasaba u Rwanda ko rubwira M23 ntizigere na rimwe ibogamira ibikorwa bya MONUSCO bigamije kurwanya no gusenya FDLR mu bice izi nyeshyamba zigenzura, no kuva M23 mu gihe Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yaba ibisabye ku mugaragaro. Hari ukongera kandi kurinda abasivile mu duce uyu mutwe ugenzura. Hari ukorohereza imiryango itanga ubutabazi kugeza ku baturage ibikorwa by'ubutabazi, harimo no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Karabaye nubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagize uruhare mu gusinya aya masezerano, ndetse na perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo na perezida Paul Kagame w'u Rwanda bakayemeza ku mugaragaro ngo umutekano ku butaka nturagenda neza, Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta y'u Rwanda bikomeje gushinjanya kutubahiriza ibyo bemeranyijweho. Impande zombi ziritana ba mwana, ati wowe ntabwo wakoze ibi, nawe ntabwo wakoze ibi. Nako bimeze ku biganiro biri kubera i Doha muri Qatar hagati ya Leta ya Kongo Kinshasa n'inyeshyamba za AFC/M23, aho nta musaruro ufatika ugaragara. Ingamba nyinshi zemeranyijweho zirimo guhagarika imirwano n'amasezerano y'ibanze ntizirashyirwa mu bikorwa. Uku kudindira kw'ibiganiro kwatumye imirwano ikomeza hagati ya AFC/M23 n'ingabo za Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi kuganira ku rwego rw'igihugu imbere mu gihugu icyo bita dialogue national biracyatinze. Perezida Felix Tshisekedi yakomeje kugaragaza ko ibiganiro nk'ibyo bigomba gutangizwa ku bushake bwe bwite, nubwo amadini n'andi mashyirahamwe yavuga ko ibi biganiro byakabaye bitangira kandi ngo bashyizeho imirongo ngenderwaho. Ibyo no kuvuga ngo nubwo mubona ibiganiro biba muri Doha, Washington ibiki, nubwo ngo hari ibiganiro bikenewe bigomba kubera imbere mu gihugu hagati y'impande zihanganye uko ari ebyiri. Ibyo biganiro kugeza uyu munsi bikaba bitarabaho. Hari amasezerano Washington, impamvu rero adatanga umusaruro mu karere k'ibiyaga bigari. Hari ingingo zigenderwaho mu gihe hashize amezi arenga 6 hasinywa amasezerano y'amahoro ya Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ubwo turavuga yo kuri iyi tariki ya 27 Kamena 2025, hashize amezi agera kuri 6. Mu gihe hashize amezi arenga 6 rero hasinywa amasezerano y'amahoro ya Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ibyiringiro byo kubona amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kuzima cyangwa se kuyoyoka. Raporo igaragazwa n'itsinda rishinzwe gukurikirana aya masezerano y'amahoro muri Afurika bigaragaza ko ishyirwa mu bikorwa ry'inshingano u Rwanda rwimeje ngo riri ku kigero cyo hasi cyane. Ibintu byongera kugaragaza icyuho kinini kiri hagati y'ibyemeranyijweho n'ibiri kubera ku butaka. Icyongo kiri hagati y'inyandiko n'ibikorwa ku butaka. Uri kumva icyo kintu uvuga ngo nibyandi bavuga ngo mu byukuri ibyo ibiri kuvugwa ntabwo ari byo biri gukorwa, birahabanye cyane. Ni nkaha na hehe mu masezerano ya Washington ngo u Rwanda rwari rwiyemeje ingamba 22 zirebana ahanini no gukura ingabo mu bice by'intambara, gukora ingamba z'ubwirinzi no gutanga umusanzu mu guhashya umutwe wa FDLR. Ngo nyamara nk'uko iri tsinda ribigaragaza, izigera kuri 13 gusa nizo zatangiye gushyirwa mu bikorwa kandi nazo mu buryo butandukanye. Ibyo byerekana ko ari kudinda ku bushake bwa politike
n'ihuzabikorwa ku rwego rw'akarere. Ubusesenguzi bugaragaza ko ku ruhande rwa Kigali ikibazo cya FDL gikomeje gufatwa nk'inkingi y'umutekano w'igihugu mu Rwanda rusanga rudashobora gukora ingamba zarwo z'ubwirinzi mu gihe uwo mutwe gifite ibirindiro mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ku ruhande rwa Kinshasa iyo mvugo ifatwa nk'impamvu yo gukomeza kwinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu mutwe wa AFC/M23, bigahabanya icyizere mu masezerano. AFC/M23 ngo ni urufunguzo rutuma amahoro adashyirwa mu bikorwa. Nubwo u Rwanda rutemera ku mugaragaro ko rufasha AFC/M23, raporo zitandukanye z'umuryango w'abibumbye n'abasesenguzi mu karere zigaragaza ko Kigali ifite ijambo rikomeye kuri uwo mutwe. Ngo ni muri urwo rwego itsinda risaba ko u Rwanda rukoresha urwo ruhare rwarwo kugira ngo AFC/M23 itabangamira ibikorwa bya MONUSCO bigamije guhashya FDLR ndetse n'arinda abasivile mu bice igenzura. Ku butaka ariko ngo AFC/M23 ikomeje kwagura uduce igenzura igafunga inzira z'ubutabazi harimo n'ikibuga cy'indege cya Goma, ibintu byongera umubabaro w'abaturage b'abasivile. Ibi bituma amahoro adakomeza gufatwa nk'intego rusange ahubwo agafatwa nk'intwaro ya politike mu guhatanira ijambo n'ubutegetsi mu karere. Abantu bari kwifashisha amahoro y'abaturage basaba ibindi bintu cyangwa se bagira ibyo bashakisha, ariko ibi ngibi ntabwo byagakwiye. Ku butaka ariko AFC/M23 ikomeje kwagura uduce. Diplomasi yihuta ariko idafite mu by'ukuri icyo imarira abagenerwa bikorwa. Kwinjira kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri dosiye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byatumye amasezerano ya Washington asinywa vuba. Ariko abasesenguzi benshi bemeza ko iyo diplomasi yihuse itashingiye bihagije ku miterere nyakuri y'ibibazo byo mu karere, ibibazo by'imipaka, ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'imiyoborere mibi yo mu burasirazuba bwa Kongo ntibyaba ibisubizo bifatika. Ni nako bigenda ku biganiro bya Doha hagati ya Kinshasa na AFC/M23. Inyandiko zasinywe ariko ntizigere zishyirwa mu bikorwa. Ngo bigaragaza ko ikibazo kitari ku butaka kw'amasezerano ahubwo ari ukubura ubushake bwo kuyashyira mu bikorwa no kubigira umutwaro rusange w'akarere. Aho kumva ko ari umutwaro wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibihugu byose bikumva ko mu by'ukuri ari imbogamizi kuri byo. Hari abaturage rero bafatwa nk'igitambo cy'intambara no kudindira kwa politiki, mu gihe leta ndetse n'abayobozi bakomeje guterana amagambo ku byumweru ndetse n'amezi. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kuba igitambo cy'iyo ntambara idashira. Kwimurwa, inzara, gufatwa ku ngufu n'ubwicanyi bikomeje kwiyongera mu gihe imiryango mpuzamahanga itabasha kugera ku bakeneye ubufasha. Uku kudindira kw'ibiganiro n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano bishobora guteza ingaruka zikomeye ku karere kose k'ibiyaga bigari, aho umutekano w'igihugu kimwe ugira ingaruka ku kindi. Ibi bituma amahoro atakiri ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda gusa, ahubwo akaba ikibazo rusange cy'akarere n'umutekano wa Afurika yo hagati. Amahirwe akiriho n'inzira ishoboka, nubwo ishusho igaragara ari mbi, amahirwe ntaracika burundu. Gushyiraho uburyo bwigenga kandi buboneye bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano wo gukomeza igitutu cya diplomasi ku mpande zose ndetse no gushyira imbere inyungu z'abaturage kurusha iz'umutekano w'ibihugu ku giti cyabyo bishobora kongera icyizere. Ariko ngo ibyo bizashoboka gusa ari uko Kigali, Kinshasa n'abahuza mpuzamahanga bemeye ko amahoro adashobora kubakwa ku masezerano yanditse gusa, ahubwo asaba ubushake bwa politike, ukuri ku bibera ku butaka n'ubufatanye bwimbitse bw'akarere kose. Ibi rero bikaba biri mu byasohotse muri iyi nyandiko y'itsinda rishinzwe gukurikirana amasezerano ya Washington by'umwihariko ku ruhando rwa Afurika ndetse n'uruhando mpuzamahanga. Hanyuma rero dukubitiye no mu yandi makuru ko bikomeje kugenda bimenyekana kugeza kuri uyu munsi cyangwa se kugeza magingo aya ngaya, ndagira ngo turebe ku bijyanye n'uwo bita General Yeva. Urukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa rwanze ubujurire bwa Lieutenant General Philemon Yeva usaba kurekurwa by'agateganyo. Urubanza ruregwamo Lieutenant General Philemon Yeva wahoze ayobora zone ya gatatu y'ingabo ndetse n'ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru rukomeje kuburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Mu iburanishwa ryo kuwa kabiri tariki 6 Mutarama 2026, abamwunganira mu mategeko bashyikirije urukiko inyandiko imwe basaba ko umukuriye wabo ntabwo ari umukuriye ni umukiriya, basaba ko umukiriya wabo arekurwa by'agateganyo kubera impamvu z'ubuzima. Nyuma y'impaka hagati y'impande zombi, urukiko rwafashe icyemezo cyo gusuzuma mbere yo gufata umwanzuro.
rutangaza ko ruzasohora icyemezo cy'agateganyo bitarenze ku itariki 20 Mutarama 2026. Hagati aho ngaho General Yeva azaba akirimo. Perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare Lieutenant General Magistrat Joseph Mutombo Katarayi Tiende yatangaje ko impaka zafunzwe kandi ku rukiko rugiye gusuzuma impamvu zatanzwe n'impande zose. Uruhande rwa Yeva rusaba gukurwaho ifungwa. Mu gusobanura ubusabe bwabo, abunganira Lieutenant General Philemon Yeva bavuze ko ubuzima bwe buri mu kaga, bityo ko bikwiye ko afungurwa by'agateganyo kugira ngo arindwe kandi avurwe neza. Maître Parfait Kanyanga uhagarariye itsinda ry'abamwunganira yasabye urukiko gufata icyemezo cyo kumurinda ku mpamvu z'ubuzima. Avuga ko gufungwa kwe kudakwiye gukomeza kubaho nyine. Ku rundi ruhande basabye ko urukiko rwemeza ko inzira yakoreshejwe mbere y'uko General Philemon Yeva Lieutenant atangira kuburanishwa yari inyuranyije n'amategeko, bityo ko manda yo kumufunga yo mu 2022 itashingiraga ku mategeko, bityo agomba kurekurwa. Ifungwa rifatwa nk'inyuranyije n'amategeko n'abamwunganira. Abunganira Yeva bibukije urukiko ko amaze imyaka irenga 3 afunze, igihe bavuga ko gihwanye n'iki gihano bashingiye ku itegeko nshinga ryo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko ubwisanzure aribwo bw'ibanze, naho gufungwa by'agateganyo bukaba ari ubudakunze kubaho. Bavuze ko hariho kutubariza ingingo zirimo ingingo ya 205, ingingo ya 206 n'ingingo ya 209 zo mu itegeko rya gisirikare rigenga inkiko. Banibutsa ko umuntu wese afatwa nk'umwere kugeza igihe urukiko rumuhamije icyaha ku buryo budashidikanywaho. Banasobanuye ko itegeko ritemerera ko umuntu afungwa by'agateganyo igihe kirenze amezi 12 atabiherewe uburenganzira bwemewe n'amategeko, by'umwihariko iyo nta bimenyetso bikomeye bihari. Ku bijyanye n'ubuzima, bavuze ko kwima ufunzwe ubuvuzi bikwiye bifatwa nk'ihungabanya rikomeye umubiri we. Banibutsa ko Lieutenant General Philemon Yeva yari yarahawe uburenganzira bwo kujya kwivuriza hanze y'igihugu. Ngo hakenewe rero mu by'ukuri ingingo zo kumufasha. Ubushinjacyaha burabihakana. Ku rundi ruhande rwa leta, tuvuye kuba mwunganira, ubushinjacyaha bwa gisirikare bwanze bwose ibisobanuro byatanzwe n'abunganira Yeva. Lieutenant General Magistrat Lucien René Luclia Bukumi yavuze ko abunganira Yeva bagombaga mbere na mbere gusobanura neza ibyaha aregwa aho gusaba kurekurwa. Ubushinjacyaha bwemeye ko ubusabe bwatanzwe bukurikije inzira y'amategeko, ngo ariko buvuga ko nta shingiro bufite. Bwavuze ko kurekura Yeva byamuha amahirwe yo guhunga ubutabera, busaba ko iperereza rikomeza, ngo kandi akurikiranwe ibyaha bikomeye. Ibyaha aregwa Lieutenant General Philemon Yeva akurikiranwe ibyaha by'ubugambanyi ndetse no gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano zabo n'indangagaciro z'umwuga wa gisirikare. Urukiko rukuru rwa gisirikare ruzatangaza icyemezo cyarwo ku busabe bwo kurekurwa by'agateganyo bitarenze ku itariki 20 Mutarama 2026. Ubwo mugomba kuba muhari tukareba icyo urukiko ruzatangaza. Hanyuma rero ku bijyanye n'imirwano, isesengura kuho imirwano igeze, mu by'ukuri biragaragara ko ibintu bikomeye cyane. Mu minsi ya vuba intambara zikomeje kwiyongera mu duce two muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri Walungu, aho imirwano naho yongeye gufata indi ntera muri iki gice. Imirwano rero ikomeje guhuza abarwanyi barimo Wazalendo ndetse n'abo mu nyeshyamba z'umutwe wa FCM23 nk'uko ishusho y'amakuru aturuka mu bice bitangaza. Imirwano imaze iminsi iri kuba muri itu duce, aho mu by'ukuri kuva ku itariki 5 Mutarama kuwa mbere nyine 2026 irimo irumvikana cyane mu mudugudu irimo Bumbalari, Mwendo ndetse n'abita Chirivanye nk'uko byemezwa n'abaturage bahatuye. Ngo imirwano ikaba mu by'ukuri irimo iragira ingaruka zikomeye cyane ku basivile bahatuye, aho bane bamaze kwicwa, abandi benshi bagakomereka, mu gihe amazu menshi yangiritse bikomeye azize ibisasu bivuga ko byarashwe n'inyeshyamba za FCM23. Abaturage bakavuga ko babaye mu bwoba bukabije, bamwe bahunga ingo zabo mu gushaka aho bahungira ku bw'umutekano muke
ukomeje kurangwa ndetse no kugaragara aha. Abasesenguzi mu by'umutekano bagaragaza ko uko guhanganira muri Walungu kugaragaza uburyo Kivu y'Amajyepfo ikomeje kuba indiri y'intambara zishingiye ku mitwe yitwaje intwaro nyinshi, uruhande rushaka kwigarura ibice by'ingenzi by'ubutaka n'inzira z'ingenzi z'ubuhahiranire. Ibi bituma abasivile aribo bakomeza kwishyura igiciro kinini cy'izi ntambara binyuze mu rupfu, inkobere ndetse n'isenyuka ry'imibereho yabo. Ku rundi ruhande, ibikorwa bya Wazalendo biri kwiyongera mu rwego rwo kwirwanaho no gufasha ingabo za leta, ariko nanone bigashyira abaturage mu kaga kubera ko imirwano ibera hafi y'ingo zabo ndetse kutagira umuti urambye w'umutekano bituma intara ikomeza kubamo umwuka w'ubwoba n'ihungabana. Abasesenguzi kandi bemeza ko hakenewe igisubizo cya politike n'umutekano gihuriweho kirimo gushyira imbaraga mu biganiro, gushyigikira inzego z'umutekano mu kurinda abasivile, kwihutisha ubutabazi ku bahuye n'ingaruka z'imirwano. Mu gihe bitabaye bityo, Kivu y'Amajyepfo ishobora gukomeza kwibona mu mizi cyangwa se mu ntambara idashira, bikagira ingaruka zikomeye ku baturage ndetse n'iterambere ry'akarere muri rusange.